We use it as a political pressure to make people think about it, whether they ought to have Māori language in schools or not. What we want to establish is the right of people to use their language, so that all Māori children who want a bilingual education can get it. Engari haere mai nge tehi I runga I te maharatanga, kare anō kia whakamanatia kia motuhake rawa te atu tō tātou reo. Hara anō tō tātou reo Māori pērā ki ngā te reo ngā wiwi, te reo rāne o ngā Pākehane, o ngā kiriki. He mana ke atu he rā reo, karaka anō tō tātou imana. Tēnāna koutou ka maumahara I ngā wāhanga e toru o te ture mo te reo Māori. Ko te tuatahi ko te reo Māori hei reo tūturu mo te whenua. Ko te tuarua he whakamana I te reo I ngā whakahaere o te ture. Ko te tuatoru ko te whakatū I te komihana mo te reo. I tēnei rā, I mana I te kāwana tianara, ko tō tātou reo, reo rangatira, ko I nā te reo o tātou mātero te tuturi I tēnei wā. Me whakapono te ao Māori, ko tēnei reo me pupuri me kōrero. Kui rana ke ngā huatanga e ora tonu ai te reo. Tā mātu mai ake atu te kāwanatanga I ngā tari kāwanatanga I ngā momo tari katoa, I ngā hāhi, I ngā hakatoa. Kia mau, kia kaha rātou, ki te whakawhānui atu o rātou whakaaro I a rātou tikanga. He kotahi I ngā hunga e tino hia nei te reo ki te aru I te huarahi me uru te reo ki roto I ngā kāinga. Te kohanga reo is seen as having the potential to save the Māori language. The Māori has slipped along the last 50 years, saying, oh, the language is secondary, we're into economic development, into education development. And yet we've been trying to say, look, use the culture as the catalyst. Kohanga is an everlasting, enduring institution for Maori society, perhaps for other society, but the Maori must establish it and prove it first, which the Maori will. Kei te titiro tu te kohanga reo, ko ira pia te huarahi, e pūmau tonu e te reo Māori me he mea ka hoki mai, ma te iwi Māori ono e whakahaere ngā huatanga o te mātauranga o a tātou te mariki Māori. Kaupapa of the whole school is Māori. It's a wairua Māori, the spirituality of the place is Māori, and that must come first. Takirua, timata. Rua, fa, ono, wa. It's time to. It's time to. It's time to. The Māori language is in a state of crisis throughout Raukawa. Of the 30,000 Māori living in the Horohenua, only 70 are native speakers, the youngest 46 years old. Ko ngā kai ako, ngā kai tohutohu o tēnei wāhanga, ko ngā kaumātua. I timata I ngā tamariki, ki te whai I o rātou mātua. Hei ako I a rātou, kia mautunu I te reo. Mai, I, te, wha, karaka. E take I haere mai au I konei, e ako anō tō tātou reo rangatira a kui mā koroma. Ko koe, ko...
tangi atu tēnei ki a koutou e matatau ana ki te kōrero I tō tātou reo. Kia ale mai ki te awina I tēnei kaupapa reo irirani. Nai ua te motu tēnā no koutou katoa. We're in the far north of a little place called Parapara. Kia ora, my name is Boy. For the first ever time on British television, Oyez! Ko te panekiretanga he wānanga I whakatūria e mātau, mo te hunga ko matatauke. He nui ngā wānanga kei te tū mo te hunga kore mōhio. He nui ngā wānanga kei te tū mo te hunga au teia te mōhio, āhua mōhio. Engari kāre he wānanga mo te hunga ko eke, ki te karangatanga matatau. Nā reo ka whakaaro mātau, tērā pia me whakatū he wānanga e tae ai e te hunga ko matatauke, engari e hia ana kia piki ki runga ke atu I tērā. Ko te whāinga, e whai ai. Kia mōhio te tauira ki ngā iho matua, ki ngā mātāpono o te whaikōrero, kia mōhio ki ngā mātāpono o te karanga, kia mōhio ki ngā tikanga, kia mōhio hoki ki te reo. Ara, kia whānui atu te reo. Ko te hua nui ki au ki tāku te tiro, kua tutuki te wawata o ngā korauara I te timatanga, ko te whai kia pakaria ke ngā paipai hurino I te motu e kite anau I ngā hua o tērā. O te takere taku waka, o te panekiretanga o te reo, tū! Mo te wā tuatahi, kua whakarewa hia te wiki o te reo Māori ki tētahi whakatūtū ki ngā huarahi o te upoko o te ika. Ka tū ngā hīkoi nei I te nukuroa o te whenua. I tērā tau te kaumārua mano ngā rehitatanga mo te hīkoi. I tēnei tau ko tatata paratia tērā ki te rua te kaumano. He oi aha koa tērā, e heke tonu ana te tātai hunga kōrero Māori. We believe that the future for te reo Māori are young people. And those are our children in early childhood education, at primary schools, at secondary schools, because they are the ones that still have time to learn. Especially for young people to see, Julian Dennison or Ricky Baker actually promoting te reo Māori. So they just brought in te reo Māori at my school and it's been great. And so just this year, and I've been learning it, I've been taking baby steps at learning it, so it's been really good, learning the language. A te wero nui ko te whakamoetanga I te ture ki te mana motuhake. E nā hoki e mea waihanga te mātāwai he kawe ngā mahi mā te iwi Māori, ana mene mohana te iwi rā, e whitu nā kāhui a iwi, e whitu mana motuhake. Ko tahi rau mā iwa nā iwi, ko tahi rau mā iwa mana motuhake. Koe no te mea he whakamaumara ki te taranui o te whare o te reo Māori ora, ki te ara mai kaupapa ki te mātāwai ki te tari nei, me pāpā te tari nei ki te puari ki ngā iwi. Kia tū tōtika te whare Māori o te reo Māori. Nō reira, ko tike I te mātāwai, tō rātou taha, te tara iti o te whare, kare anō te taranui kia tū. Nō reira, koe nā ke te mahi he whakakotahi a tātou ki te whakatū I ngā paupau o te whare, kia māro te tū o te whare o te reo Māori ora. I takoto te manuka paraone growing ki te kōrero Māori te marama katoa o mahuru. Ko te tino me e tāmia nei tō tātou reo, ko tātou anō, ko tō tātou māngere. Nō reira me muti tō tātou māngere. Hey, wiggy, wiggy.
Kia ora, ko e lona hau, te wiki o te reo Māori. Morena, e pehe ana koe? He te whaia hau. Kia ora, e waiata ana hau. Ko kaka kei te kai hua kiwi, he nui tonu kua pau. To my love, why do